Krumzeri SKTV Emgripa Punoputam Nokcheri Raz Nongthombam. Welcome to the Manipur Files, a journey through past, present and future of Manipur. Ngasi dagi chahi manga natraga taruk natraga even nipan phawagi mamangda state laingak na notify tawraga lainga ki tungan ba department singda thabak law nabgi damakta kaukiba mayam madugi makha tarakpa written exam oibi even viva oibi hariba mayam se tawru matungda ngasi phawbada haidokna leiba department mayam am leri habtare madugi manungda mayamna thoido hendongna khangnar ba habtare ngarang su koi worker khongjang na chingma changchen kiba education s department gi MTS multi tasking staff habtare chamri ga trom do law nabugi notification to 2016 da han boina thokpa adugi matungda 18 da muk thokpa aduga hojik phawbu sida magi result se haidi 2019 gi march ke tang tara da written exam tor matungda ngasi phawbu result se pidna leiri armai tokdana ariba mayam singi manung chan bada hai batarga di kugi 2019 ki December ki tang tara ka mathoi da notify tawkhiba IRB hai batar mayam di IRB ki training chakhre samda na hariba adum laba December ki tang tara mathoi 2019 da notify tawkhiba IRB gi si makhoi lising amaga chahum yankai sena rifle meni aduga kunga marina jamandar ne hai batar hariba jamandar singa sigi makhoi gi physical loikhre makhoi gi return sulo re return के result out तोर मतुंग दा ngasi phawbada viva se fix tawdna lai chahi taruk phajal ka tore adu ngasi phawbusida viva fix tawdna leri armai tawdna kogi MSPCL MSPDCL hai batare hari department ani sigi power department ke manung lai duni adu amana corporation amana distribution corporation limited oibne duna MSPCL gi chani ge marfu manga adu MSPDCL gi kogi Chatrukka Kunganito Punjalagani se Punjalaga Power Department Kakta Chamapan Taret si 2019 ki February the notify Torga Magi Tabak Torum Mayam Sathaga Matung the written exam si January to February 2020 the Pangthokre Adu Matung the COVID Laya Du Lai Irang Lion Huji Hobus the results se Haidokna the Makleri Armai Todana PhD department Gisu post Chaniga Taraga Mari Launogi the 2019 ki December the notify Tobani written exam 2020 ki February 1st the Magloigre COVID lai have the gilip given a Huzik Hobusida Magi result Haidok 2020 ki COVID lactani mamang sid magi interaction program had reviva di like tabina magi the mukta di magi chesang documents mayam to verify to otherwise it is also a form of viva madu loig rabane to ngasi bhawbada result lactari fishery department ki 2019 so my tonga department singi mayama planning department ki so OBI planning planning department ke research invigilator am the research assistant law nabagi magi exam si 2019 na pangthok matung da ngasi bhawda madusu result se haidok na leri somai ta pending mayam 2019 ri khatang yam chahi yam da bahata 2021 gi notification ha da somai ta mayam ma leire ha batra ariba mayam ma ari ki khitang nautak to riba man bakhara mayam se haidok na leri aduna Lenga ki policy se kar lenga ki recruitment policy se kano department se is the department not ready for any form of recruitment or the government se ready oi dabra habi wahang tuni finance le tabagi ra hadisel to mat pagira what is the actual reason habi wahang se duma hangi hoji phawba da suk sang na yam lab miyam sing sing yam lab youth sing sigi makhoi gi right se mat laga damak thami bese karigino habi wahang si hangi aduga hariba candidate mayam singa sina lainga ke maruiba mio singa chief minister ga nataga department ge minister singa unana bas hona yi haba tare ngasi ngasi maksu MSPDCL amadi MSPCL gi candidate mayam na koi gi hariba power department gi minister gi yumda changsala wari sana ki paulare madudigi lakpa news haba targa di August tha do hona ge aduga yam drabada September dadi hariba recruitment sigi result loi laut hoge habagi wahum sing phongdori ha tara du basuk sangna chahi manga ama toroma ngahel matung da September tha hoke mon da loi salage habagi pakhum sena kar makhal ge pakhum no habagi wangsuni wangsing sigi matang sida khana nen gudam tang si the Manipur Files ki studio the lengson delivery si aha maktada the Imphal Times ki editor RINKU KHUMUKCHAM ne hum to RINKU Butam Nokcheri welcome to the show appreciate you joining also joining us Manipur Human Rights Commission MHRC ki former acting chairperson senior advocate KHAIDEM manini oja mani Butam Nokcheri welcome to the show appreciate you joining too and also joining us planning department government Manipur ki retired research officer and also Manipur Government Services Federation ki senior vice president oja
LIMBO SARAT SINGH Oza SARAT Pusut Ramnokchari, welcome to the show. Appreciate you joining to Ahan say Oza SARAT again Lakshagi Hatter Oza SARAT Kamaitam, even planning department Pawba Haiduk Tapa pending Mam Lady Hatter. So in a pending Mamam Lady Sigi Wahan Toxicari, you know, the department Amma the Tabak Matamda. I departments give vacancies CC later happens a Kang Matung the department give appointment to Matung Sida recruitment Setorin Habatare. Adubu vacancy later Matung the Taurga, Sok Sang San, I looked up a Sikarma Makalgi policy program. No, I will give up the Nikamaitam. As I Matang Matang Ekaradum Tamzage Sarkargi a quick sanction post of Malay. Sanction post is particular department of Gidakale ba posting though. Tongan ba department ron tawriba function du sarana maduga RR sema matungda post sanction tor matungda haidiba department se efficiently function tawnu gidamakta finance na PIC na sanction tawdana sanction post bum lady bane right akoina tabuk tawjangi the sanction posting se every year finance department na sanction post se vacant cam lay dan moi hange hangabuidi Karigidam posting in main ribbon. No, the car later, brother car later, then post a police to the car. Aduna sanction posting is a good extend post extension of them. Post extension yet of Bumatamta. A queen a hoggy but Hamangatu, say he amad post a half and labor tarma buidi. Karigidam the happen ribbon, no, have to get justification be doing it. Only after that, post the extent of the ribni. Aduna, Manipur Sakargi hangi ba. Post Kuding Maxe Sakagi department Kuding Maxe must efficiently run to one of that Tapsi Dakali, then Manipur Sakana post creation to sanction to Pasha Kaktor Lake Rabane. Sanction posting Jiggy Pashali to be a question arised of them. Right. Anova post creation the Sakana, Anova post create of a moy. Yes. I quay Pashali have the Yaba. Sanction posting Jiggy. Already budget the paisa earmark to Legram Najeriba. Aduga Sakarje Karigidam Kalabano, Sakarje service Prajagidam service delivery them the government Najeriba. Aquina every day Quaitari and scheme Mayam plethora of scheme program Prajagi welfare benefit kinate and Sakana Mayam to Eva. Yes. Program Mayam Aquay Mayam Masing Bob Quay Kaure was you say Yaman Gratana. Prajagi welfare gina. Sakana toriba Prajagi welfare scheme mayam se benefit mayam se masigi delivery mechanism malay ganeba. Aduna without that delivery mechanism benefiting the Prajada yoro duine. Adigi delivery mechanism do kanano oidibano have the karmazari zingina so good role of delivery mechanism do function do bada. Karmazari Yaudragadi, function to be Yaro Hajariba. Other Voidi, I couldn't hajing this Hakar Makayam Hage, housing the PTV Atopatopako Barka Targinati, PTV Mapung Kudimakta. Sakar Makarabo Pay have say a government is as good as only its workforce. Sakar Makayam Parigedi my workforce Okayam, Parigab depend away. Workforce today they're going to come out the way. All the vacancies, ma'am, say, must be mentioned with the Carleo. I quite a thought that in Panama among the equation secretary, the worries and another Tomatamda. Department, ma'am, the complaint, ma'am, la Crevequida. I quite department staff strength heavily depleted over there. I quite war, quite overburdened where I quite stressed out. War office get up to Buzida, me later, Haidana. Mayam they could complain zilla for the vacancies assessed away. Manipur government is sanction post 1,20,000 Malay around 47,000 Gumas vacant lager. Okay. See, we can easily imagine. Asuki vacancy later Saka America efficiently run the Durike. Right. Sakar run the Durije Sakar hospital mayam salai ribani angang mayam like tapi ribani adagi PDS ki polam mayam prajada panganduri bani mai laktabagi lineman kaya na matam chuppa khoi 24 hours service mai electricity phangdagi damakta moi service ta duri bani adugumba ising laktabagi damakta ising birebi damakta thousands of employees are working to provide us potable water ada sigumba mayam service mayam se masi phangaktargadi
ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯆꯂꯥꯏꯕ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯑꯣꯜꯃꯣꯁ ꯏꯝꯄꯣꯁꯤꯕꯜ Right. ꯑꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯤ ꯈꯔꯗꯤ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯤ ꯃꯤ ꯈꯔ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨ out of 1,20,000 sanction post ki against the 47,000 vacancy leire Right. 47 vacancy leire boy di aikoina khange leire staff kar do overburden boy re Right. ada koina hoji ki modern management kanu di practice gi aikoina khange madu di staff sing se moi overburden boy ga di in any company da in any government gi establishment da overburden boy ga di efficiency suffer tawi efficiency suffer tawbada natana maduna employee jingi masa pharandaba haksang handabagi maram amsu oi hayaba aduna haksang phatraboi di na re haboi di again sakar jina lying bagi amok medical reimbursement amuk tawduribne ba aduna madonge point of view dagi aikoina hangi ba vacancy mayam se masi yam thuna tawsen ba ma dakar lai ada hasik lai ba phibam jidai da aikoina chahi adu kuiraba mayam jidai da thabak si mention dana lowraba matong da amaramda atopa point amna kaino hojik unemployment me people are particularly aikoi youth sing very very desperate to get government service maram ni kaino da unemployment problem se bharat ki ngarang nan khana re parliament da budget ki discussion yam puthona re 9.2 yore ja unemployment se international level organization ki standard do yeng batar boi di 9.2 percentage population ki percentage unemployed we Ado particularly say unemployment is here. Educated youth, I say 15 to 35 years ki mark the labor sing sinema. Ado I Bharat the economy is na kari hindari bano. Economy is na hindari bidika no. How do you presently Bharat ki demographic dividend. Healthy way but habuk subung amba population je. Masi I population be demographic theory da I middle bulge hai. Maram di high ba young population je. Masi thabak piraga thabak employee tawlaga moigi aikoi productivity ki level ji hendori bini every nation in its economic history hariba middle band sigi demographic dividend sigi benefit launa garibani launa bhonari bane adu dia aikoi adu kyamba aikoi unemployment youth mayam lede adu aju se aikoi da aikoi situation ji da private venture mayam so aikoi tawbase adu difficulties lede Sakar ki vacancy 40,000 vacancy lere vacancy ji kari gino vacancy mendu je mi jing do thab pi ba kaki natte ba maram di sakar ki service delivery effectively thabuk to no tawri bane ba adam mayam punam se mention dan lai bai se aikoi gi society gi disastrous consequences am lai gani adu da natana aikoi employee jing je gainful aikoi youth jing je gainful employment pi dana hangi ba thabuk mayam mention ba aina moi khudimak hojik lei ba thabuk khudimak thabuk pi o haje ba natte sakar at least hangi ba sakar gi thabuk sing study efficient oi ba competent oi ba highly skillful or ba aikoi educated youth mayam se masi employee to busina sakar gi efficiency hangat kani Manipur ki development da aso ba aikoi gi khongjang moi gani am chai thamjage so je hangi ba posting se masi Manipur sakana yam thuna mention bi mo Okay hangi ba posting government gi 1,20,000 koi sanction post muk se gi manung se da 47,000 di hanga ga le have na huji se it means 39% of the government jobs government gi leri ahang ba job sing se 39% mukti cha da kunthra ma pandi hanga ga le have na adu target government se kamaina effectively run taw gaduri bano ha bisna number 1 question number 2 question sa gi sanction post map sing se da thabak pi gadur government is the biggest employer in any country in any state ne aduna ko gi biggest employer sina man recruitment gi process se horma ga haidok tana chahi mari ma manga ma sum ya laga thamba adu ya la thamba matung se da mayam na khongjang ga changchan dana minister gi mayum da sang matung da August tha da natar September tha bok chimong da koi soidra haido ni ga na thaja ba pi ba aduga amu haido ga de phare haido ta haido sum makal gi experience ma manu sum am period lai ramne duna amu su haido ta ba tar ga di kari to ba haibu hom dune duna mayam se pen da be lai ngarang dharna phami MTS ki ko gi multitasking staff and MTS har ga Manipur da maming sega kai na maming chala ba tare 2016-18 da notify tor ga hojik bhaw da haidok tan lai ri ba du mama education S ki multitasking staff log bagi adum da mi lising kuntaru ki punsi se adumak say for the last 6 or 8 years adum sumaina
in limbo da haidi uncertainty da in neglect da dum thambi bagi mong leri mai to dana ngasai 2019 da notify tawraga IRB rifleman mayam dikhan gare adu same notify to minari ba ngasai jamandar kunga mari gi ngasi phawda return haido ga viva to dana dumak thamme adu sonda di assam da training loi gidura mananga haidi rifleman gangu da assam da training logi to re adu sonda koi jamandar kunga mari gi huji phawba viva paktok dri so it's a huge human rights violation have tar naha sing asigi adon oza mani dala oza mani asuk kuina even akoi lenga ta su interview to matam da dum karam kana haidok katage ga dum hangje tar haido ni har ga sum haidok puding amde so government gi so aso bo awaba ma leira bazala habi gi hom doni adu oza nga sai thami gi dum awaba game le ninga leite already sanction posa base lenga ta masi sanction to haidi moina sel leira ba ar ga to bu yar ba nga tani habi do sel gi problem ka leite ne du mamang sa koi covid khara leigre adigi chairman lei leite habi problem khara leigre du hujikte loina mak situation du leire du irang leiyana mo haidok trabasine du irang leiyana haidok tab tar ga su irang manung da haidok hi mayamam lei heb tare akoi CAPD gi haidok hi lei DIPR gi haidok hi lei education S ki hindi graduate teacher mayam haidok hi transport department gi sub inspector haidok ki PhD water resources ki mayam haidok hi lei tare du naw na so handa notify mayam to ri tare naw na mayam to lawu da mayam ma home department do every other department da mayam handak jai 2024 khakta da notification mayam leire aru tadi irang manu da lawroi natraga hana lawba haidoi habagi su natri dum lawbagi lawbusu lawri haiju haidoi adu suk sauna chauna pending mayam thamsi so ai seta kari tawgadage legal way da jaga khoi mani buda legal way di khatan charna budi wale du kari thambi be adu ne khadi ke maruari se akhoi che governance leitaba se attack na bani ne always ama hal ga si hay na mayam na lawbi ai ko chap chap rule of law do chap chap du bi ngam maroye 10% 20% dang len ba mau da ngam dara bana ba te ma ga tha hum changchila ba me hum hakong gi dagi na hoji phabu tori ba hoji ki irang turmoil asi kan to ngam dara da si gomen di to gadam ne ba puna mang ya ne ba se ko gomen na son da ngam jada ba aduga to ngam jada ba na pungsak oi be duna adu dagi ne ba puna mang la se kai ga mate ga bo hitang phidok pati malani chief minister na prime minister unna bada wa pham ma oi ne sikar male bakta le ram ga ge chief minister na prime minister unna vai bi magi prerogative ni magi right ni chief prime minister na lai tar ga ti khang dre ko le ga ti siti ga hai ga ga hai unna ja ge hai na hai bi han che tu no hai ong ti hai ba di hai chief minister gumba amana state amagi amana prime minister unna ja ge natra ko unna ning bada unataba yadaba pot amane aba adu unataba yade na adu idongta ko case lo korpa yabra bu de habi adu budi yaroi prime se unage yade na case lo korpa budi yaroi adu unataba yadaba manu unani bu matam da unabe yaba pot amane masi bawda Guinness Book of World Record ta yawda ba mong da leire aba aduna mayam dalige montaraga ko sida moy masana go men na fully tawjaba ngamba thabak lawba recruitment che karaman chawi recruitment gi policy labra aduna ching bu changya ba recruitment gi stage taruk taret lei ani han bada darkar liba posting adu gi create tawba khotpa adu degi madu gi screening tawba adu degi amuk men han tawba adu gi talent search che adu degi screening and shortlisting tawrani then interview tawrani aduga mado akhoi evaluation toraga madugi yengeraga offer of employment si pidorim na sigi port achida hoji na ke topic sida akhoi kano se recruitment processes haira processes in limbo uncertainty the kari to gada no pate pan kari to rabano se khangda bu ne ba amamada leiba ne ba adu hairi ba port mayam sida akoi gi tha khalagi wara na khallaga mi lising tara logada ba leire aduna tha amade de ngamde ani de ngamde aduna tha manga du chang hairi di ya ba right adaina sai hangmado mi lising kaya ge no na adu mi kunmari gi ne ye ma ayar bi kunmari gi da numi kya ni changa ba numi na te tha chahi 19 dagi chahi taruk sugar ne ko che mi leitre da adu kain to ba leitre bra mi ko che da hoi nang sai to law court legal action lo si
hainataba kare haini yamna mong tadaba khoi uphak da kan tingkhak ta net padona thok padona amadi leire ba masina khoi soirim ne ba aduna lamjau da sorok ta laure kole lawo khot padu phatti haibana te why not I court ta nok to kare kai natraga so mi human right mang bi tam ta khar lai beda Manipur human right commission da thong thin ma kare kai kari ino haibam di hangmanga midana oh Mr. So and so commissioner or director or adu da chief secretary karigana so mai tawraga si tongde si karigino abandi per anidana maram cha draga de adu yaro haibi chu yaidana adadagi amuk kare hana high court commander read ama thawudana mi right am manghali bani why not say ama ni nati say taruk haire yaman la man gare ne koi jidi minu usilaro adu yongna khana bada West Bengal gumba Kerala gumba maruma pangkin chingna tabada Manipur da chahi taruk ki praka haiduk te ba thabuk lobigi haidana khoi chi kai ba adu haibu haidu arosi adu gumbagi phibam machida leire adu orbodi criminal breach of trust thajaba mangan bagi hanagina 406 409 curricular Indian penal code ki hojiki anuba Bharatiya Nyay Sanhita chida 316 criminal breach of trust criminal breach of trust is a poor chay mat pa khot pa ma mat to ba adu da natana ain gi oiba mana mamai da ma yauripse whoever aduna consider in any legal contract express or implied which he has made touching the discharge of such trust or willfully suffers any other person so to do commit criminal breach of trust. Okay. Thabak logani thabak log ba haibedu yes reasonable time da laipa kerang thoktana chahi amadi kanu tawgidra harisi covid kine harisi Yes. natraga sumba thermolation di tha sukti ngamdra harisi adu chahi amma so hairo ani so hairo ne taruk sidi machidi lemna thabadi chumde khoi gi kangmu sina khangna jataba natraga puk pharibra chorok ta khala lawarga di ban tawraga loire dana tawi aini de khali undok panida ko lumna jatpadi ngamdarbani na hoi ko chalu to kinna pi logi hairakpani haidana muti tawbi yai ko moi yankai chama chani natro upa ising amumam dang hainer ga yaba natro I court ni suppose kilometer sing kontra logi hairo yankai logi hairo na mi cham chani chahum adu irai lai ban natra ba ko ta tharaga ko na read ama jari raga karigano so mai to wudi mi right mangal libde ana 226 ta thadorim ni article adu tawga to wi ba sigi era so da ko pumam politician su social worker su adagi amama su iban kin sing ba som da puthok po ina khallo ya ba lauro khabar da hapo Imphal Times ai ga khangne rinku du da hapro apogna pham da hapro adagi kangla pau da hapro parman bu khabar da hapoga masi to no legal notice macham ta thaune so na haidok trip se masigi je khang tardi nangi government ki matak ta legal action logani dang haibada aide khar tor kalen khal si tawdan tawbani sarkar ge chungba directive am libanani aduna dani maram sager charoira khal hairo kane ba adugum ba tawnana ba khoi ge remedies se khona lawba ngamde ba ngamda ba se kanai bo ngamderge bo chief minister bo ma ge right chi phangba ngamderim ni dana Okay. Law and order se magi right never. Right. Ase mangondegi pithoki beda mangondegi loktoki beda ai pulaga thamme hairim law ne chief minister na prime minister una jabangam daba aduge right adu phangbangam daba aduga mana sason to bangam jadabegi right ama right malpiri bse Okay. praja misam de kari oine wa wo man de da adu unare habagi Chief Minister ka Ati Prime Minister unare habagi Parliament power amba dilere unare but habagi- subject to the confirmation of the information. Atiki photo adu so yade ba prime Right. minister gumba mu una bata kari to gade kai ba khare hen khang Okay, ba okay. politically so socially so legally so Okay. prime minister gumba Right. ama chief minister gumba amana atai mantri mandone MLA family ma chama so na de khar wa bi ai ko Okay. chief minister man una ge ha bi no manini manung da una da ba yaro ya ba Okay, ultimately it's all about rights haveni Chief Minister gi rights OBI natraga koi miyam gi
की राइट्स ओबी मरुना यूथ संगे राइट नहीं हुजिक से मतलब for the last 5 years or 6 years and even more than that yes हुजिक के हाई बम नाम से होलन सेकंड राउंड से लग पे रेमेडी से amna लेबा okay रेमेडी से कोइना लौद्रे कोइना कोर्ट पु थाजदबरा आइन बु थाजदबरा हाइरोगदी आइन दि लोइना लाए अम फंगे आइन मो लौदे हाय यारो हाइने त लाकनेबा अदुना अदुगुमगी लीगल मेजर खरा लौब दरकार नि अदुगुमबदुदा हुजिकती public interest litigation and later judicial activism and later judicial activism se ukin maming chana ba judge maming chana ba tawdu di patte leipa ki kana ga da ba pot di judicial activism se phai and okay adubu legal measures natuk legal remedies sina yam kana borga suma yam se maduda legal gi proceeding de sanction lur matung sida matam sangna changadra pending mamang da khoi gi ke habitare khoi Manipur Public Service Commission loba koi civil combined civil service examination da yam sang na chai na bulai dana adu ne hena chai na bhai court ki order me am lak pasana maram moiraga makoi gi process he na sangdokhi ba madu gi inconveniences mayam du madu gi texak tu bear tawning da basu on ba yam na legal measures ki kitang avoid toroga kitang khang aji hai ba hai dok piraga di hai yam patience lai ba hai tar yam khang ba kan ba Manipur gi naha sing ni adu madu gi khang ba kan ba du bu mi gi weakness ni hai na khallaga adu mak pending da dum yalaga thambi ba haibase madi afaba thabakti natre habne tubu lengak sina notification mayam thoi march ki tang trom 2024 chahi sigi masida khoi home department da listing amaga cham ga nifum do loguni hari masida khoi SI khatta cham kun thatu yaure jamandar nifum apun yauri sondana 2019 dagi jamandar kun ga mari huji phawda baiba panthokna leri aduga anoba jamandar nifum apun logni hari IRB oiba du to anbam ni home department ni adon home department ki manung da IRB ki haidok tringai da atop jamandar ni phuma palauni haji karino hengalai ba jamandar do lagu do ri bahana ki kunga mari du sir yaukse laga hana ki kun mari to ka thok pui wari ra lenga na sengdokum thoya to mai to dana 143 hawildar launi hari 362 riflemen and others mayama home department log duri mai to dana director of IOS ki launi hari education as ki 1140 pre primary teacher and primary teachers launi hari veterinary department ki sumyam le yaure adudagi forest department ki su yaure minor irrigation ki su yaure art and culture ki yaure adug MS PCL ki su 86 post amuga launi hari hanagi 907 haidokna le ringai sida adug MS PCL ki budi hanabudi 285 patani adug MS PDCL ki yauraga 907 obi bane dona hanagi bahadoktra anoba launi habagi notification mayam thoye tare aduna usaring khulak chani usaring ku sigi situation si kari situation haige dorna khoi lenga to he dum hangjai थबकते लौ ने नोटिफाई तौरगा सुनो हादि नोटिफाई तौबा प्रोसेस लोशन दबसु मैम जावबा दुगा सांगना थंबा सिगी थबक खुलौसि बु करम मखल की थबक खुलौनो हाइबगी वाहम दोनी कमाय यंग बिबेजा ख्वाइदिंग ngakpa adagi miyam sidagi torture to harassment pibasi ख्वाइदिंग हेना पिबा यारे aina ngamme natragadi hariba potsi process tarunu thammo haiba mawung manba aduga hojikta uncle na haibi gibada legal gi chatpagi do kana na bu hojik legal ukil thaje dorigi moi masaba ukta they come out on the street and protest lambi thinge bu ukil na lambi sembi instead of going to the plead to the judge the plead tawraga si tawgadaba si phajana right to life se khoi phajana phangandre aduna masigi se lambi tha loina court gi directives lawraga nam han tawgadaba do they themselves come out on the stage street aduga moina lambi thinge karamba hujiki akhoi keno tawgriba singsina kanada kana thada dorige hujik haibiriba keno gi akhoi gi MTS multitasking force ki akhoi gi sigi mayam si aduki matuk sang leirabani adagi ngasai MSPDCL MSPCL gi wafam thambi kre madu loina thamme already pawda leirapone masi kari gi haidoktrino isne bana one keno se aduga aina sum ujaba matam da ko keno sing sina akhoi gi handak ki DM University ki issue si akoina kitang swai de study tawi DM University ki issue si sigmaina haidok ta siga chap mane tawbada bu DM University sina kamai tawgera satra singi marai bak involve torok panina maswai da satra singi movement ama yorok panina madwai da akhoi gi tuminna leibi adabagi pot ama mami tai adumakna handak ki keno sida governor gi instructions su yobra natragana si national human rights ki wafum yorokpa adugi mayam duna maru marga haidok te yadana yam thuna July 18 da haidok pani haidok iba post sida kamai tawgi hebada masadi yarom moena khallaga adum leiba sungnaw yarom maroena khandal leiba se ma si akhoi gi handaki khanba sida yorok pada thaja da ba ma
haidi ma wano mude kana gumom ta haijarude magi mak tu phanayam phataraga su kanam haijarubudena masi manipur gumba mafam aduga corruption yam wange haibagi impression sidi loi lenagram na masigi mafam sida aina kedogi expect tawdino ai thajarudre ai ozara private school dar kaino oirage haibagi phibam da leiba angang ahumari yore eba okay aina haijari se yore isi kamai tawgeda mogi performance phajai mogi point yam phajai aduga mogi phd gi record phajai everything adagi foreign journal de iba academic journal de iba gi record ma punchil lagadi some of them are even better than the didn't ko head of department de bu hena phaba yore me ba okay aduga moi sing do handak khalak pada yore ise moi se hopeless ne adubu khalak pada yore se sidai sida thaja da bai chang se yore ngadre hanjan hanjan yeng bo de chatna taw se masina ta ba haibadi mamang da chatkiba haidok court ki instruction adagi governor gi pressure adagi kenogi pressure me amdo lak padagi haidok te yadana haidok ki bagi pot ama yaw sida yawrok pani na haidi mark tu phajarna yaw to man ba ma yawe ba aina masi puthok chari ise kari gino thabak na haiba sida thabak chi already mamang da su court na haido haiba legrabni moi thabak se ko ada sidai sida kenogi interest kenogi akogi phamdon ya tum basing sigi interest khara yaurabra haisineba adumaina magi di phare haidok pa yaugre ujik keno torani aduga like laisu haiba angang khara di khara injal loina makti thaje deko khara makti injan bada yaure haibagi khoida adum moina moigi da thaje daba adugumba mayam thengnare sina kenogi akogi recruitment process of any government job se unless and until you have someone ko near and dear among the ministerial collector later di nang se khallaroi habagi asa se Imphal gi Manipur da leiba youth sing si wakan jida churaga leigreba hojik shu hojik haibiri ba social welfare gi su thabak kauri anda ko kauba sida mamang da tawhiba dumaina social welfare gi thabak kauri ba sing se sina kari haina ba hoge da circle sida qualified oi ba yam leire competition gi wafam khana deba kana da pisa kya pisige si khana leire right sini ba tawri je aduna adugi pisa do ngai ba da pisa do ani humga laksalagadi as khana tare moi gi sim tu ngai gi si kaina minister na haidu hinu ka haibagi man bagi pot um su laktoi ne ba pending lerdi amai to na same way MSPDCL gi asuk koi ba haiduk tri se somewhere from moi gi marakta kano gi power parising marakta ai gi kota sui shude yena bagi haiduk tra bra haibagi akoi di am chu chingna bali aduga kano gi education department gi de MTS gi asuk chawa asuk koina namtha biraga thama wahal laga thami even disabled person ama bauta sidai se suicide to ge haira ba matam se suicide to ga si ge haira ba ne ba thabak se haidok pi da ba gi ma si soidana khanne na sa tau jabani adubu ma su wanom dadi yaroi ka ba indication am su dum leijabani to udabu disabled oi bani na disabled moi hu mari gi du competition ma matum yaw bro keno to dana ma phang ni kana chin ai gi injunction di ko moi na moi khalak taba haiduna moi gi discretionary power de moi na thoi ba pot tu leijaramni haini poti political benefit ama phangdraba plus magi individual personal level da magi keno khara phangdraba aduragadi thabak singse amatta haidok tabagi pot se yam chauna leire have simadi Manipur da sigi leina se narga sum parinchen na chatharak pase masidi yam chauna uyeba kaigi damakta IRB gi jamandar moi kunga bari do haidok tring da kai dogi moina atopa SI lobagi amuk kai home department achoba ma thokpagi tawri sine kari gi no aduna takpadi Manipur thabak lobasi thabak kawbasimak achoba karbar ama oire achoba moigi kanoma fund drive tongnaba pot ama oina sinarabra haibagi chingnaba yam changna leire masigi potsi leiri gaidi Manipur leiriba resource fazana leijaba ade qualified fazana oijaba Manipur gi chhatra sing tungda horakadriba future sing aduga youth sing sida magi service any field oibe engineering ki field gi oibe ade PhD ki field oibe ising fazana thangna phangdaba da chhatra dugi marai kechu pharoi ana youth ki community ade Manipur gi future ama sem matamda man power sing se well qualified without any corruption khanba bauti changbane ba adugi potu gi nathaina bada namjalaga thambagi maram yam chawa factor amadi makoi gi chakthung yoroktri na thambiri bra haibse yam chawa wahang ama hujik thoglei ba maramdi oirei pot akhoina tajaba pot khara da kharangan haidoki ba singidi yam kanna tanadana khona toro wanon khono be yam changaga haidoki bini haiba pawso dum tai kyam sing bano haibu di subject to verification ni tawudu ba khoina tajaba da di adumaina yam thuna khoigi kenosis da khoigi ministerial level da wanon khonom ba tawba khara thuna haidop piro haiba duga
हाइबगी मी सिगी पांगल से याम कन्ना प्रेशर से पी हैबा मताई पीदना अदुमाइना पीबा ngamba कनो खरा डिपार्टमेंट खरा दि थुना हाइदोखिबरा अदुगा अदु नतबा अदुमाइना प्रेशर पीरगसु अहु मरी यामदना खोतना हाइदोकपदे हेक्ता कन्फ्यूजन चटपा हाइदि से अमना सावरकदरा इलेक्शन हाइजिगे हेगा मरी लेने रे बस माइन तौसे अदुना मोइगी मखरका लेरकांदा सुमाइना तौरगा तौगिबा सिंगसे याम नुवाइते आइना एग्जांपल अमतगा पंजरके ममांगदा अखोइना कनो ग्रेजुएशन का लोरक मतमसिदा पोस्ट अमुक कौगी कनो से अखोगी एसआई गी र कनो म कौगी अदुदैदुदा कनो से पोस्ट थारबो सिंगसे मोय होपलेस नि थावानी दा हाइना लोइन तौया अखोइसु कैदौदुनो सि थारगा बोइना अखोइ मतमदुदा अखोइ मानव सिंग लोइना तौनखि को तौनखि मतमसिदा कमाइ तौगेदा चुमना सुम थारबो मिसे प्रेसिडेंट लाखियो मतमदुदा हाइदोकपदो याम थुनसु हाइदोखि अदुगा मखोइसि कमाइ मखोइ मंगा तरु खनगिबने खलिबो सिंगदो दे आर ऑल लकी पर्सन काइना हाइनगिएबा अदुना ताकपदि पॉलिटिकल गेन याउदबो पोट खरा गवर्नर की मतमदुदा तौबुदुदा खलकपनि काइन खनगिबा हाइतारे अदुगा वेयरस हुजिकि मतमसिदा ना गवर्नमेंट अम लैतारगदि रुलिंग दुगी नत्रगा मागी केनो सिंग दुगी पॉलिटिकल गेन अमा याउद्रदि पैखासे हाइदोकपगी अखोइ हाइदोकतबना फै पेंडिंग थमो पोसिंग लागा हाइदोकसि का हाइबा मानबा जी उथोरकपा सि कुइने तौरिगै सिगी चिंगनबसि सम हेंगलकनी सरकार सिदा लेरिबा करप्शन फ्री गाइबसे कदाइदनो हंगकनी अदुगा हुजिकी सरकार सिना अखोइगी पैखा हाइदोकपदा नमजलिबो खोसलिसिगी मरमजे अखोइ पंगेने खलमबदि हाइ अदु प्रजा मयामसे पंगबदिना सिसे अखोइ अदु यादबनि हाजमर ngसाई पोस्ट वैकेंसी हाना लेरबो पोतो पोस्ट क्रिएशन नतेबा हानागी वैकेंसी लेरबो पोतुदा मोइना हापगी पोट अमसु मु यावरिबनेबा अदुगी पोट मयामदो हाइदोकतना याम कुइना थमिसे अतेगी नते मोइगी पर्सनल बेनिफिट नत्रगा पॉलिटिकल बेनिफिट नत्रगा इलेक्शन दसिननबो पोटसे खरा पाइखलकपगी मोंग अदु माली हैना आई सुमाइना थमजगे मसी याम फत्तबा अखोइगी कैनोनी गवर्नमेंट सिगी कैनो लेतारगदी पेंडिंग सुमाइना थंबा हाइदोकना संबा मसी फत्रिसि कइगिनो अदुदा यावजरुरिबा छात्र कैंडिडेट एस्पिरेंट कैंडिडेट सिंगदो अदुगी चाही मांग बायबा मलाकनी अदुदगी मखोइगी कैनोदु हेंदोक्रे तौहम लाफुम खंगदना आईडी कैनो तौरे हिंगनब होनबदा सीना कीदना खुलाई पायरगा चलगा लालहौबो यावगिबसु बारिदे यावबो याय अदुगा एंटी सोशल एलिमेंट तौरको बारिस मयाम मुसि योरकपे याय मसिगुबा मयाम सिगी खल्लगा सुमाइना तौबसिंगसे यारिगै जेन्युइन नोइना मागी कैनो मी हाइबो लेतबा आइगी मागी मी हे लेतबा पॉलिटिकल गी कैनो आइगी कानादमने आइगी इलेक्शन की हाइबदु खंदबिदा हाइदोगदी हाइदोइसिनसु मोइदुम सपोर्ट तौदोरिमनेबको अदुना अतवाई एरियादुदा तौरिबो थबकसे आइदी फबा अफबा कैनो नते अफबा साइन अमदी नते हबने बट दिस साइन मसिगी फत्तबा साइन सी दिस इज नॉट समथिंग न्यू अनो वमदी ओदरे फॉर द लास्ट मेनी इयर्स एंड फॉर द लास्ट मेनी रिक्रूटमेंट दिस हैज बीन द केस सिगी सिचुएशन से अदमक लेरगा लाकपनिना मणिपुर की मियाम से तुम खांग लाकपा चाही मरी मंगा खांग लागा हाइदोकपसिना अयाम्बा ओइना तवी हैब तारे वी ऑलरेडी हैड मेनी इनफेमस recruitments like this sumba makal gi recruitment mayam am laigre aduna amuk sumaina sahi mari ma manga ama taru manga hen ba se kesu anu banate haina lenga na khalam su and public na su kitanga ngai se sahi manga da ngai ri da taru phokding ngai gi se dare phokding ngai gi se habagi adi adu su ngai ning bai ngai ba budina te adu adon do oina mayam se ngai barom se da oina mayam se push to birabra habagi hom dune duna lakchani wahum se hadi process loirabra loitabra habi su ngai uza mani thambi ki da process manga taru takpi ba matam se da hari ba process mayam se loi better for example ngasai gi MTS ka education S ki MTS ka ngasai gi akoi gi MSPCL PDCL ki si ani se na tabit ani su loi process loirabni PhD ki sung haijage PhD ki yam clear karte PhD 214 post ne log duisi masi 2019 की अक्टोबर की तांग तरेत नोटिफाई तौरे अदुगा 2019 की सही से मकी दिसंबर की तांग अमदा मागी रिटर्न टेस्ट की मागी टेस्ट तौर मतुंग दा बतारे रिटर्न टेस्ट तौरे 1 December 2019 द रिटर्न टेस्ट तौरे अदुगा 1 February 2020 यम कानादा हेक 2020 हेक हरपगी 1 February सिदा अदुमक रिटर्न टेस्ट की रिजल्ट से लाउथोए अदुगा हारिबा मसी ग्रुप CND की रिक्रूटमेंट ओइबना मरम ओइरगा मसी की इंटरव्यू मक्ति लेते अदु मोगी चे चांग डॉक्यूमेंट पिखलकना बगी इंटरैक्शन प्रोग्राम ना थमे तारे सो इंटरैक्शन प्रोग्राम इज मोर और लेस वाइवानी मसी फेब्रुआरी की तांग 13 फेब्रुआरी की तांग 13 13 2020 लोय थमे लोय रह तारे चे चांग लोय पिसन लोय द वेरिफिकेशन एवरीथिंग हैज बीन डन अदु रिजल्ट होजिंग यंग बियो 2020 की फेब्रुआरी देना होजिब हबजे 21 22 23 24 चाही मरी से अदु जो आफ्टर वेरिफिकेशन तौदना दुम पेंडिंग दे थंबीबा
अरमाई तो उतना सही IRB के केस why IRB केस is very मैम IRB की दिल लोए ना खलम बे no IRB की केस जो बाबू लोई द्री मसाई की notify 2018 की दिसंबर की तांग तरा मत हुई दा notify तो मतुंग सीधा मसी मथंग मथंग पांग थोर पन मखो की फिजिकल से पांग थोए 2019 की जनवरी की तांग मंगा तक जनवरी की तांग कुंठा फाउ बसे दा जमानदार अमदी राइफलमैन अनिमक की राइफलमैन चलिस में चहुम yang खैनी दुगा जमानदार कुन मरी ने अनिमक की मागी फिजिकल से लोए घरे जनवरी 2019 दा अदुगा 2020 मथंग की चाहिए 2020 की जनवरी की तांग कुंदा रिटर्न एग्जाम राइफलमैन की तवी अदुगा जनवरी की तांग कुंठा दना जमानदार सिंह की रिटर्न एग्जाम से तवी है अदुगा मथंग की चाहिए 2021 की तांग कुन का मापन दगिना जनवरी तांग को मापन देना मार्च की तांग को मंगा फाउ से राइफलमैन सिंह की मखो की वाइवा से तौग्र है बता रहे अदुगा ngасai ki jamandar singh ki huji phau bada hai 14 October 2020 to the final merit list se kano ki rifleman ki dikhan gre to ngasai 2020 ki January ki tang kuntra da pangtho ki ba jamandar ki written test tu madu haidu e mi ki tang ahum 2021 da haidu e to ka ngasi phau bu sida magi viva se process se viva tawdana thamba tare adana viva se clear hoide to na 416 people in a written exam pass to bani ngasai sit kumari ke damakta aduna 416 people they are so hopeful that they will crack the viva se crack so idana tawne aduna hoju phau busera for the last 4-5 years se aduma ngai regale amana process polo loraga so hai to pidaba amana process pa bolo sandana chahi ani hum namsala thamba tare aduna sigi style of recruitment se koina kari hai to lenga ki awaba not financial awaba na taba atopa kari awaba leidana लोई प्रोसेस लोई भाव पद पीएचडी दिखे हाइदुक तबा अदुगा अमना वाइवा से नमजन अदुगा वाइवा नमजन बस द करी व्हाट इज स्ट्रेंज अबाउट दिस हाइव मतम दा मखोय के सेम डे दा नोटिफाई तो मिनो कांगु दो ngasi असम दर राइफलमैन कांगु दो मोय की ट्रेनिंग लोय सला कदो रहता है अदुगा सोंदना जमानदार लौन गुदम ता लेरिबा चामरी के तरा तुरु रिटर्न पास तोरगा वाइवा ngasi बो पाथोक्तना पांगथोक्तना ngai rege लेरि है तारे सो इज अ ह्यूज इनजस्टिस टू दिस 416 पीपल कमाई थंबी बाय ओजा हाइदे स्टेज तो वान बस स्टेज लेने बतारगसु मंगोंदा लेरिबा वायलेशन मंगोंदा लेरिबा कह हतारे इनकन्वीनियंस हम चावे है बतारे राज आई के नाम तमजगे एवरी सोसाइटी एवरी कंट्री should benefit from the knowledge vigor creativity and the energy of its youths एबा मकी youth सिंगसे लेबा मकी particularly educated youth सिंगसे लेबा मकी best resources ने I came across many brilliant people, brilliant doctors, brilliant educated people, technical person. कोई मणिपुर से लिया तो क्या हम बल्ले जो है जिब मैं हमसे in a very channelized way. मणिपुर की सरकार की थबकते सिंगसिंदर वो इधी कर माय तो गवर्नेंस की efficiency हैंगा तो इनोवा अजय जी गवर्नेंस इधी to lord over the people फम बनते हैं बा governance the any government the कोई ने पीड़ी बजे this is a compact अखोई सर्विस डिलीवरी की तमुक गवर्नमेंट अखोई अपॉइंट तो बने बा मोइने तौदुरी सर्विस पब्लिक की बेनिफिट की डिलीवरी खुदिंग मुझे कनान तौदुरी कर्मचारी तौदुरी ने बा डॉक्टर्स ना इंजीनियर्स ना नर्सेस ना देन क्लर्क मैम ना देन अदगी कंप्यूटर ऑपरेटर मैम ना टेक्निकल पर्सनल मैम ना प्रजा की सर्विस डिलीवरी तौदुरी ने बा प्रजा की सर्विस डिलीवरी तौन मीदु लेत्रगदी कनान तौदुरी के देन अखोइना अखोइगी यूथ सिंगसिबु मोइबु अखोइना असुम लंबीदा मोइगी सर्विस सिंगसे अखोइना फंगनबु होनबुगी मोता अखोइना मोइबु कंफ्यूज तौदना एक्सप्लॉइट तौदना फ्रस्ट्रेटेड एन तमगा what will be the consequences that consequences we are facing today then अखोइ सोसाइटी ना अखोइ मसी रियलाइज तो फुन थुयाबा now where our society is heading to अखोई की तो क्या बोले जो हाइदी पोखोले में हमसे सरकार की थबक से आई क्या नाम थमसे सरकार की थबक से सरकार गवर्नमेंट जॉब इज एट ए प्रीमियम टुडे ख्वाइदगी वेल पेड जॉब से गवर्नमेंट की जॉब नहीं अदम मणिपुर की सरकार ना है तोलो बीबदे सरकारी पैसा लेती है आई मतलब चीफ सेक्रेटरी राजेश कुमार आई चैलेंज हिम आई कोई विल कोऑपरेट ना थबक मणिपुर सरकार की सैंक्शन पोस्ट में हमसे मसी दरकार लेबदी एक्सेस ने हरगदी you are free to reduce the number of posts and we are ready to cooperate in the interest of society. Why no government is doing that? Because they are having their own vested interest in recruitment process. Recruitment process
independent body unless it is done by an independent, empowered, autonomous body, sigumba problem mayam se masi lisang china lehoni. Adu masi problem ji fallout do, then we have to suffer the fallout of this problem. See, Bharat ki state kada ite sigumba ji thui geba. In which state such kind of these kano mayam se kada ite thui geba. Every government na thabuk recruitment law na ba khona ba niyom chon na ba independent body na taw na ba khona ba I was adon hide be MTS ki thabuk hide okti na I really pity for those candidates hide we na khalo tu mora hide we na khalo I hide ge court case mayam la ka duri past udu ba this country in event mayam duna marandi moine ura ne ba what are the glitches in the recruitment process as well moi khange arigil bol me andu moi court ma case to another 5-6 years again they are going to suffer again ado sigum mayam se youth sing ji bu confused on phate if we are really patriotic youth sing ji moi dang na asum lambi do tawgadabani moi na saka gi thabuk chang bi de in a very generalized way to phom thei paisa le te we wa phom ji di masi question arise to de pose am sanction to matam do already paisa le bra hangra bane ba ado sanction to le pose ki paisa le te du di adu di no le te ado aina hajin gi bi ngasi maya na post hide wa bi na tana society na every press khudimmak na human right khudimmak na political party khudimmak na thabuk logi thabuk se department in house arrangement for recruitment se masi topi gadabani masi mi gi adai dai state to bu mai independent autonomous body na to gadabani antin na alesa du to du di samaj da thabuk confusion youth unrest purong ji hengalakani and we have to suffer the consequences. Okay, suffer the consequences masi awaba se theng nangsu nangi adu henasu nanga ki have to independent body amna tong de family maruina CND group CND ki thabuk lo matam na madu damakta staff selection commission gi bill act on gare Manipur gi oina state ki leja kare tu ngasi bhawpusi da thabuk lo busing asi SSC na lorni have gi pause madi damakta adri have tare adu target departmental recruitment or like target we will face the same consequences Tengnariba consequence Mamsi Adma Handan Taraga Legaturi Habadi Lauraga Loisandana Sum Tamba Loisandana Tamba Husik now totally recruitment Mayam Habatarisidum Say Maria Manga Sangaturi notify Tori Mayam Habaki Singapore Adubu Tuna Hydrocan Habaki Langaki Makati Hazabdi Tamli Adu pending labor Mayam City legal way legal remedies Mayam the Yaru Targadi Amana Amathabamatam the Madugi counter the Amana Tazalak Pagi Mamang the case Kartinaza Maduna Marmuraga hired by recruitment gi results Haidok matam da amuka hena matam sangna changba aduna miyam da ari maruina naha sing sida hena wahan basadum thengna khiya batare ujamani aduna legal remedies ekoi kamaina lawgo da ge kita kamai thambi hoje ke hari ba sing sida na sarana pothoi ju yam phaje maramdi employment chi yaudra di government chi phajana function tawunga moidori aduna aina manipurment ai commission office le ringa jiri gi DC office Karin Taleramde, Adiga Coaching Daleramde, Amadaleramde, number of staff Bum Topado, Tankai Wayo Deva. Right. Bam, Kutimotore, I don't know, say, Naiba 47,000 age. And we have money, Manipur police nationalisation and Kaimuk like the Mipu Mukle Habra, Mipu Kara, 42 Humba. I think that's my name, Bam, Kutimota, where a Pasina, Yamna Pajaba, efficient service sama. Government ki piba se masinga mandana machagam oyaba adu rabodi usai ga hainari ba autonomous body to bo khotpa adu gi chu koina hana so khana gi lere ko gi staff selection commission kai dana lai garba num to adu function to hundri bra chairman haptana member haptana to godabni yengdi yengadabni dana adu da yadraga na yadabi thokputula kadabni adu to bum thokpa adu ga pulap ki oina government of Manipur ki Asumba recruitment policy ama department amada dulagutar du toba at the staff selection board na du tohanba adudigi MPS na grade 1 2 gi achin hanasule ko achigi policy ama yam phajana well maintained tawuma darkar lei aduga hojiki hairi ba tawraba mayam sidami kunmali gi du chahi ani hum changba mari changba
ꯑꯩꯗꯤ 5,000 ꯂꯧꯒꯗꯕ ꯑꯣꯏꯗꯅ ꯉꯝꯗꯗꯅ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯤꯅꯤꯡ ꯇꯧꯕꯗ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯔꯥꯖꯅꯄꯜꯂꯤꯗꯨꯗꯤ 14 ꯂꯧꯒꯗꯕ IRBꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒ 235 ꯂꯧꯒꯗꯕ 300 ꯂꯧꯒꯗꯕ 1,000 ꯌꯧꯕ ꯑꯝꯇꯕꯨ ꯌꯥꯎꯗꯦꯅꯦ ꯑꯁꯤꯗ ꯆꯍꯤ 5 3 ꯑꯃꯨꯛꯁꯨ 8 प्रजासिंसी नुंगनुंगसीने तरुक से यामंदे तारे छुबदती यारनीदा 25 योरपदती यारनी 28 स्टेट असेंबली दना 27 इलेक्शन ममांगदती तौजारनी सुमाइना सुंगाइबगी सुंगापीबा हाइबा अखोय पंगीबरा सिंगीबरा पुक्सेल चावरीबरा अराम तौरपदा नंगाइकोदा हायेंदे चमथौरकनी हाना सुम लेरेबा अदुना हाइरिबा मयामसी होय कोर्ट केस तौरगा मतम चंगी खोले हाइबिदुसि चुम्मी MPSC की तौगे खोकेबा अदुदि कुपना थिजिनबा अमा तौबनी मतम चंगनी अदुना तवक परखा करिगे हाइदोक्ते हाइबगमसिदि कोर्टना डायरेक्शन अमा पिरगे याबा नत्रो करिगेनो चीफ सेक्रेटरी और कंसर्न कमिश्नर और सोइन शो मागे डायरेक्टर अदुनि चंगबा लेबदुदा करिगेनो चै तरुक सुरेरे एक्सप्लेन तौरो हाइबदुदा थामी मुंगला तौरो हाइबदुदा अदु तौबा नंगना पर तौरगना ngसाइगे यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी की तौबदो अदु माइना तौरकनेबा अदगे ह्यूमन राइट कमीशन सु चटपा याय अदु हुजिके इंक्वायरी कमीशन अमा तोंगाना सेमदरबसु कमीशन में इंक्वायरी 1952 की मखादा पब्लिक इंटरेस्ट होइबा पोर्ट अमा सुमाइना सरकार न थेंगता हले हाइबसी अखोय अखोगे कमीशन लेत्रिंगेदि सेमम यायबको होइदि कमीशन लेरमन परमानेंट बॉडी नेबा असिदा चेम चम चमना थारगा हाई कोर्ट अदु अखोय जुडिशियल कोर्ट थाबा जुदेगी ते याम लाइना सुमाइना 4% दुदा अखोगे राइट मत पिरे असिमते इंक्वायरी तौबियु अखोगे ह्यूमन राइट मत ले हाइबसी तौगदमने अहानबदा अदगेदि हाइरिबा मयाम से इंक्वायरी मत तौलेरगा अदगे अमुक सोमदा अखोगे मतम थेंगथना तौबा ngसाइ रिंकुनु जाहाइग्रे चै 35 कुनदा थागिबदु चै 3 लेरगदि 13 ओइरानी अदगी 13 ता थाबा इकोन 35 भाव लौबा हाइरोने 38 सुबदा थाबदु जिनि फुगा हुमदोइ मारि ओइ मादि याद्रे हाइरानी अदगी माइ लाइफ अमा मांगद्रा अदुदि मदुगी दमक्ता liable to be compensation तौबा तौबा दरकार ले लोइनना criminal cases दसु ngसाइगे आइना हाइजरिबा criminal breach of trust तो अदुगा नमथाक तौरिबरा नत्रगा कनना याम फजना बु हाइगरे रिंकुना अंगम मथौगी अदुदागी येंगिबरा खोलिबाची थोरोली चपचाबा इंक्वायरी मसे CBI गुमना बु थिजन मदा कानिने पुलिस ना गादी ngमरो एखोइसददी मरमदे अमतबु ओसिंगिबा याइबको पुलिस पु हुनबे गवानते अदुगुम्बा मन तौबा चंगी अदु criminal case FR बाउबा दरकार लेब्रा ngसाइ criminal breach of trust तो अरबदी FR बाउबा याइ अदुदगी अमुगा speedy trial अच्छी अखोगी फंडामेंटल राइट की गुम्बा मनी अदि स्पीडी इन्वेस्टिगेशन बिसा चथबदो स्पीडी ट्रायल ओइबदुदा नतना इन्वेस्टिगेशन दो अदु यावेबा इंक्लूड तवेबा सुप्रीम कोर्ट हाइरिपसे अदुदा मोक आइना मोक हापचिनिमिना थबक लौबगी प्रोसेस स्पीडी प्रोसेस right chichu kari go oiroi trial da speedy trial ogeda bani investigation da speedy investigation ogeda bani speedy recruitment recruitment process isu toda supreme court na direct haide ben hairam su e kona khangdirim nani adu speedy trial shigi speedy investigation gi namuna da adugi analogy da ko speedy process for the recruitment asi unnecessarily dai pa ke adu tore da tore adugi law and order Hong Chai Kole, Adukuma Port Ama, Labor, Natragadi, Adu Chahima, Ta Kara, Chahi Kara, Obiaba, Chay Taruka, Bichidi, Henman Gareda. Okay, Chahi Taruk City, Henman Greatuna, legal remedies in a Kara with a Kali. Karalo, Mataka, have an edu, Matamsula Selectum today, Ozarinku, Ozarinku, Masai DMUgi, examples of Zanat Tambiki Avatara, particularly DMUgi, Yamtuna, Rizalkal Haidokibus, Mahiruisina, hunger strike, Numit, Koding Leptana. Pressure mount or putting at Masi Tabus on Tor Kibra, I believe home the Nedana, Manipur, Suma Makaki, Akan Makong Dragadi, came to Machiling, the Bugimo later. And then Huzingarangi, Kogi, MTSK Kanguna, Waka Konjang Matam, suicide power or any happy Wapum Tamaisi, Adum Makaki, Akan Makong Dragadi, Langak Su Tabo Haduk, the Vipum Lakador, Recommend music.
ngak si dum ngai raga leibani da ngai raga miyam gi protest miyam gi pot si he ngai aduga miyam gi protest su muk thema kan da ngasi asi yana yana ba ne hujik tawdra keno leidana September haido kan jamai adu ayama haye ko sidai sida khoi gi sida uncle hoina so haibiri adu sam miyam gi khanba khoi gi advocate sing gi marak te su thokpira agadi even the bar association na bo to ya do male thabak se once notification thokragadi a time limitation within the framework time limitation ama da haido kadabani natragadi thoiba mising du gi mathaga dandi pibe ai kai ba pot ama tv raga ta ta ragadi udik thoiba issue se khara makai di handani dm college ki da tawkhri du satra fc yana powerful body ni aduga magi laibak phaba mana kamai tawge da opposition gi pot yausale ada plus governor da changura governor gi pot su magi su instruction yam chaw yaure aduna madugi pressure mayam duna plus national human rights commission da satra mom da lupa lakh amom pio ina ta kano tawrim neba compensation and nearly 100 crore ne pulap tara 10,000 gi already adugum lakh pa khot pa mayam du da madugi pressure duna yadana yam thuna haidok mungali yam thuna haidok panina paisa sa pi ge do mi du su phang da mali aduna haidi si open secret ne aina si hai na moi bisa sai have not taken aduna adugi area do to male aduna haining yo potti sumaina pressure mayam lak pase si ngai le ragadi madugi sing dugi nongmadi madugi yam pattaba fall ama lak pi aduna hujik si hoi pulap ki oina to biu matam da aidi kano yam akhoi tabak tawjari sing si la rabanga kani tabak toge ne hinge ne thokcharak ma kani ala makhoi gi mayang biraga akhoi gi Manipur gi su ukil me am lerimina bar association gai lemna moina association na lokon pa yak moina haidi any notification tabak thoga recruitment to giba sigi hek lai giba sing se at time limitation ama leigadam ni kaina moina madu kano gat ton biba madi changi hai mai okay every recruitment akhoi gi class ki matuna to matam da madu gi matuna magi time bound ha tare tham gi manung dani gi manung da hung gi manung da magi process solution gadabani hai bagi suma makal gi okay ka hai bata rahe pressure hai gadra verdict hai gadra judgment hai gadra legal gi oiba binding khara lengak ta tham da taragadi adumak suma makal gi pause lep paleitana ngasi anoba thoiba notification thabo lo dore thajalo na thoi myam su mathang chahi da na tra ngasi gi chahi manga gi matung da we may again be discussing about the notification we are having right now hojik thoi notification myam chahi manga matung da mo haidok tre khanar pusu area da time bound hena ba legal binding hena ba hona bi ba masida legal service le bir myam na mathing pambir gadi amuke hena hujik leriba generation amadi future generation da benefit aguni as a society benefit aguni habagi note sedanga sigi the Manipur files ki edition se matang sala sinjarge nga sigi edition sibu mapung phan vidamakta koi panelist ahum poro bisda mukana thasu ponok cheri appreciate your joining thank you lena yangir bono manasu nga sigi edition se karam tobi bage SKTV ke tongan ba social media handle sing da join tobiraga comment amadi feedback thabir piyagani well ladies and gentlemen thank you so much for joining us on the other side of the screen until next time this is Nongthombam signing off khurumjari